Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod ni pagayam Jenny iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan na kitinaga na Jenny na daanak iti kaayan-ayat asiman. Ipagarup ko idiin ada kami ti agkagasat ngem kalpasan ti tallo atawen saanen ang nagparparik na kanyak. Namuaklangan iti may sa agayam nga dagayamen asawa na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jenny. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agasam manday ta pa ng loko kan ka ti boyfriend mo. Oh, kita manday ta profile na. At dapay gaya mon anak da iti asawa na. Apay nga nga impakita yu pa'y lakanyak dayta, nanang. Wen ata nakita nga road. Iso nga impakita kan ka. Takunam asaan mo tan ang nagparparik na dayjay nga Henry. Ay kuna laki din no nasaya at ti kababalin dayjay lalaki. Linipat ko ni Henry. Kat apay nga rod nga aging gaita. Katawan pa'y kaayan ayat mo. Kaya't asawon dayta, asaan ka pa'y anak ka mo poon? Ay na anak ko, saan mon anam namaan nga agsubli pa'y kan kadayjay a Henry? Taaddan pamilya na. Makapaturog diti office no kasi nga oras. Kasano, itay ka pa'y anak katugaw dita anak katutok dita computer mo. Ala, tumakder ka man kit dita agi stretching ka basit. Ay, wan nga rod kan kasapulan ti kape. Ay, Kayat mo kadi amapan kaiyalaan iti kapem. ay siya kung timapan mangala. Saan kamot nga assistant? Oy, Jenny, kita day dyan na panagala iti kape na o. Wan nga agpaiso eh. Nakitak iti orientation itay. Apay? Ada ka di inaramid na? Awan matkit di. Ngam itay ijay orientation. Nadlaw ko akanayon nakakit kitaan. Uy, di ka man. Tila madmadlaw mo ha. Mapinpintasan siguro kan ka. Ay, sumardong ka dita. Ay na, naglaing iti system. Ngam, saan na pa'y unay kabisado ti office culture tayo? Diyak mo't unay makasarasarita day ta tao. Ang mga nukasapulan asuruham. Siyak, ti mangisoro kan ko na. Asino kumangay ti sabali? Si kamat ti may sa asenyor dito yung opisina. Saan ka di? Amom, madlaw ko nga da spark yung ano ha? Oh, apay nga insardeng mo ti mangan. Rugyak itan ti ag-diet, nanang. Na, gaputadan pamilya ni Henry ag-diet kan. Kastakat eh. Ay, amuyo ka di? Nag-friend request ni Henry. Ah, nagpuskulmutan ti rupa na. Kalpasan ti naramid na kan ka. Adapay laganas na nga ag-friend request. Ah, di mo kunaan nga inaksip mo. Saan? Apay kumangay, nanang. Ay katuan na. Apay pay laengay. Amangan numaamuan di asawa na. Ay dakil agulo ti mapasamak. Bye-bye amon da di ataw, anak ko. Amom, ni Jenny ti expert iti data analysis kan reporting. Iso nga ron ti kunada. Madamag kuman ka. Nasingpat ka din ni Jenny? Katuan, iso ti best friend ko dito eh. No kasta, mabalin ko nga asitgan, tagpaisuro akin kwa na. Wala, aday di office na. Asit gamon. Kasla mabay na ka. Sige kit din. Sige man lang yan. Hello, Ma'am Jenny. Oh, Gary. Kasapula ko man titulong mo. Maipapanitian niya. Sige, agtugaw ka tagsarita ta. Kan, dinak man awagan iti ma'am. Agpadpada tala nga empleyado dito ay. Oh, anya ti kayat mo nga isurok kan ka. Oh, anya ngay, nagbayag ka mat iji office ni Jenny. Nasingpat matgayam. Approachable. Kunak no suplada idi.
Kunak tumot ka. Friendly day dyan. Kinapod no na. Inted na kanyak ti cellphone number na. Oh, really? Kaya't nasawan, nagayom kayon. Ad-addan nga inspired na ngagtrabaho. Gary, coffee break. Sige. Uy, iramandak mo tang. Katamay ka na. Oy, friend, amom, maragsa ka na, gaputa close kayon kinigari. As office mate lang dayjay. Saan mo kuman nga ikan iti sabali ak kolor na, ha? Makikita ngamin tinapintas a chemistry yo. Anya ngay akulor. Nalabaga. Tati nalabaga, kaya't nasawon in love. Single nga tamat ni Gary? Ay, amom, Bayam, taday tanto ti assignment ko. Amom, nag-friend request kanyak ni Henry. Dayjay mo't a tao. Taapay ka no. Anyapay lang ti kayat na ken ka. Diyak amo. Ay, bayamon. Panggulo lang di dyan lalaki. Kalpasan alino ko na ka. Makigayim manen kan ka. Ay na, di mo kunaan ang napakawan mo. Ay na. Nagmayat at talaga da ito'y buy-buyaan ta love story, Jenny. Uy, Jenny. Sino ayad ay takatext mo? Itay pa'y aday ta cellphone mo, tigam mo. Ni Gary. Kabarbaro nga office mate ko, nanang. Damdamagan na ti address tayo. Na, kano rabiin? Apay ka no? Diyak amo, Ni, imawagan. Sang batak biit, nanang. Hello? Hello? Agyaman naknainted mo ti address yo. Umayak kita dita balayo. Nga marabiin. Di ka madanagan. Adalugan ko. Urayin na ka. Bye. Anyati ko na. Nanang, umay ka no dito'y balay. Ita ka no. Anya? Apay, agar-aram kan ka. Saan mat iti ko na? Ngam, kitaon ta nupod no nga umay. Ipagarap po siguro asaan ka seryoso. Di magak nga umayak dito balayo itanya. Wan nga rod, kunak no agang angaw ka lang. Jak mabalin nga angawan ti babae nga agserserbi nga inspirasyon ko. Anya? Hindi mo na kailangan pa nakakita ken kay di office. Sa balin tinariknakan ka. Agayatakan ka, Jenny. Friend, certified single pa lang ang ni Gary. Talagang samat nag-research ka Siyempre jakmat kaya't amay sagmak ka. Kinapod no na. Sinarungkaran nak idirabi Oh, kita ang manday ta. Nainlaban kan ka. Ay ngam, jak sapay kayat ti agayat. Tapay asaan? Di mo kunaan nga inawat mon friend request ni Henry. Ay naguraan ka no aramidam day ta. Ay saan Apay ko mga aramida. Ay na friend laglagi pam. Linuko na kan iti na minsan. Ulitin nan tumanen ang mga no nakarkaro pay. Ibawing mo langan kinigari ti panagayat mo. Anya pa'y lati biro ka mga ikan kwa na. Adda dityo kinigaray. Wan, nanang. Kasta, naskan nga amonyo titunggal maysa. Nanang. Anya ti makunayo kan kwa na. Nasaya at iti panagkuna kanak ko. Narespeto, kan nalaing mat nga gistorya. Kaslawan ilimlimod na, itibiyag na. Simple lang ti pamilyami. Saan kami abaknang? Oreda kami mat Gary. Asino ko matibak ng kada tayo? Narigat ti biyag mi idi. Iso nagpursigi ak nga agadal. Nasaya at itao nga adda arapaap na. Nagunod kon ti arapahap ko. Dinaawat ak iti trabaho. Na makadwa ka. Kasta ka di? Ita, arapahap ko lang nga na magunod ko ti babae nga ay ayatak. Gary. Sapay ko matay ka na kiti gundaway, Jenny.
Napunwakan ka, kat ikarik. Ipaay ko kan ka tinanam ay abiyag. Jen, awan mat ni Gary na. Absent sa. Handya ka mo. Awan ka di tinaybagbagan ka. No apay ang nag-absent? Wan, Anya kumangay ti baga na kanyak. kunak ano kasta kayon ka close, tako namot akanayon kayon nga date. Saan kami pa'y mat-a-close unay? Si Kamat. Kunak ano da kayon? Saan pa'y? Panagkunag. Broken-hearted ak pa'y laang. Aging ga ita. Ay na, ag-move on kan friend. Lipate mo da Henry. Magre-ring ti cellphone ko. Sino nga tati umawawag? Kita akman. Henry? Sungbatak. Hello? Hello, Jen. Kumusta ka? Sorry, itinaramid ko ka. Sorry talaga. Dabdabag ti babawig. Hello? Jenny? Apay nga imawag ka. Mabaling ka di nga kita ta. Mangpili ka it lugar. Talaga kahit ka makita kan makasarita. Anya? Saan arong bang anak kita ta, Henry? Jenny, please. Agpalawagag, tapno nalawag ti amin. Taan niya kumapay ti ipalawag mo. Kalpasan asaan ka ang nagpakpakita kanyak? Kanaamuhak nga adaan kan iti pamilya. Jenny, napikot aklaan. Agam ti kinapud muna. Sika talaga ti ayayatag. Sika ti kayat ko. Sika ti kayat ko nga ibanag. Ay, awanen, Henry. Oh. Awanen tinamnama ti relasyon ta. Ngamin, addaan kan iti pamilya. Naadaanak iti namnama. Iti inawat mo ti friend request ko kan ka. Gaputa kayat ko ti closure. Dimteng dito agundaway, tapno makapagsarita ta. Tapno naan-anay amalpas ti amin. Maikadwan nga aldaw nga absent ni Gary. Uwan nga rot, Awaga mo na. taapay ko ma. Tapno iparik na a concern ka ken kuana. Amom, naan-anayon analpas ti amin kada kami ka ni Henry. Kasano na ibagam date na? Nakita kami. Anya, nakisinara ka ken kuana? Para iti maudi agundaway. Ka, anya kano ti rason na no apay alinuko na ka? Napikot ka no. Ay na friend, kastamot at talaga ti rason dagiti lalaki. Inkarikon iti bagi ka. Asaan akon ang maki-boyfriend iti lalaki ama pa nagtrabaho iti abroad. Ha? Taapay mat. Gaputa amok alukon naklaang. Diyak kaya ti long distance sa relasyon. Isungarod ani Gary ti ideal para ken ka. Tadaak laang dito eh. Ken, take note, katrabahuan pa eh. Nanang, ada ipudnukan ka. Anya day ta, anak ko. Ngamin, nakita kami ka ni Henry. Anya, tapay manan. Anya ti kayat na. Linampas kon ti amin kada kami, nanang. Ay, nasaya at mat nga ron no kasta. Day giant ti maudi a panagkita, kan panagsarita mi. Una, tadan ni Gary. Saan ka day? Mas bagay kayo kin ni Gary, anak ko. Itaakla nga si Mrek. Gaputada na patig-unay nga inasikasok. Kasta ka di? Kat, iso ti good news ko kan ka. Anya day ta? Adan kontratak. Anya a kontrata? Agabrudak. Nabayagan nga yung prosesok detoy. Aga-abroad ka? Pasat kan ti arapahap ko, Jenny. Gary, Manula nga tawen, makaurnungak iti para kadata. Ken iti pamilya abuklenta. diyak amo nga ada kasta nga arapaap mo. Kaya't mo kadya makita ti kontratak. Saan yun, Gary?
Gaputain karikon iti bagik. Adya kon agayat iti lalaki a panawan naktumot laeng. Anya ti kayat mo asawan? Lading hitak. No ituloy mo ti mapanit siya abroad. Siyak ti mapukaw mo. Ngam no agtalinaad ka. Aklunak ti ayat mo. Mabuti nga kon ang mapanawan. Isuad din ako mapanawan, Gary. Intuloy lata ni Gary ti pimanaw, Mr. Lonely. Nasakit man. Ngamnasken nga aklunak, asaan kami siguro apara iti tunggal maysa. Tuy pagayam mo, Jenny. Jenny pagayam ko, laglagi perm. Ano napatag ka kini Gary, anyaman ti mapaspasamak, agsublin tulat taken ka. Kaya't no talaga ada kayo tinaituding iti tunggal maysa, agsabat tulat ta, ti dalan nyo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jenny. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.